Hello, how are you? I am fine too. Привет. Iya. Halo, orang mana kak? Oh, Palembang. Namanya siapa? Muna. Oh, lagi nyari apa nih Jome? Gabut doang. Umur ente sedikit itu orang. Umur ente sedikit ningku. Iyo. 20. Oh, muda deh ngokepe. Muda deh ngokepe. Wow. Woi, I am fine. What's your name, bro? Orang mana lo, bro? Aku orang Pak Barat, bro. Kamu tahu? What's up, bro? Kau orang apa, bro? Orang mana? Komen dan like dan subscribe, bro. Orang mana you, bro? Suaranya putus-putus, bro. Suaranya putus-putus. Apakah sinyalmu kurang paten, bro? Kamu orang mana? Saya orang Bandung, bang. Oh, Bandung. Tampilanmu seperti anak cangcuter, bro. Oh, maaf. Kade tulusanmu Yome TV. Apa? Kade tulusanmu Yome TV. Aku titip aja, lo. Hah? Dengar saya dulu, lo. Oke, gas. Titip aja, lo. Siapa aku? Siapa, bro? Giant. Kade ngunimu. Tahu Giant nggak yang di Doraemon? Giant. Enggak. Siap, lanjut lagi, bro. Kade tulusanmu Yome TV, bro. Komen dan subscribe, bro. Kade tulusanmu Yome TV, bro. Kade tulusanmu Yome TV. Kade tulusanmu Yome TV dingku. Kade tulusanmu Yome TV. Halo ile aku. Oh, iya. Oh, kamu buat konten. Buat konten. Buat konten kau. Iya bro. Apa nama channelmu, bro? Ini Putra Arge bro. Jangan lupa subscribe ya bro. Kau ketiklah sini, bro, biar tahu aku, bro. Oke, saya ketik ya bro. Oke, bro. Subscribe punya aku juga ya, bro. Oke bro, siap. Udah bro. Bro, itu nama channelku juga. Bro, tangan lebih. Iya bro, itu udah satu. Baca lebih. Iya bro. Baca lebih. Arge. Tidak mah. Oke siap bro. Oke, bosku, thank you. Cewek. Halo, Ciao. how are you? I am from Indonesia. And you? Oh, saya Erika. Apa kabar? Siapa namamu? Berapa usiamu? Wes, good. Siapa namamu? Nama saya Erika. Redika? Erika. Oh, Erika. You look so beautiful, Erika. Cantik. In Indonesia, cantik. Thank you. My name is... What? How are you? Oh, I am fine. And you? I'm fine.
Baik, baik. Where you know Indonesian language? Translate. What? Translate. Are you what? Ano ba? Orang mana? Bos. Malang. Hah? Malang. Oh, Malang. Isi gelarmu ya? Isi gelarmu ningku. Namanya siapa? Reza. Wih, keren kali nama bang. Keren kali namamu, aku bilang. Sepri bang, Sepri. Nyari apa di Ome? Hah? Iseng nyari cewek nih atau nyari apa? Tes kamera, HP baru. Oh, bagi nolak HP. Ning buat konten. Oh, kurang bagi. Oke, mau dah bang, malah bagi. Enggak mau dah. Enggak dah. Wih. Kade. Orang Medan, kau orang mana? Kau orang mana? Orang mana? Papua? Asli Papua atau merantau sana? Kampung dari mana? Kampungmu dari mana? Oh Jawa, bagi nolak apa ya? Gue 3 tahun kok sih. Gue 3 tahun kok di Papua. Hah? Enggak kok 3 tahun di Papua ningku ngomong. Iya, tertawa nolah. Hah? Alo ile kusong-kusongku.